Namakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abaturarwanda. Ngira ngo ni impanuka iteye ubwoba cyane nk'uko uri kubibona kuri screen zawe, amwe mu mafoto agiye atandukanye agaragaza uko iyi mpanuka yari iteye. Ni impanuka abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, ariko kandi ari nako baboneraho kwihanganisha imiryango yose yaburiye ababo muri iri sanganya rikomeye. Mwaha ikaze rero niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, ni inkuru yihutirwa. Reba neza ku ijambo subscribe ubundi ukandeho, tugiye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nangira nari mbabwiye ko abantu 6 baguye mu mpanuka y'imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Hiace, abandi 13 barakomereka. Yego, ubwo ibi byabaga bari bavuye mu bukwe bwari bwabereye mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka kandi yabereye mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Rwariro mu murenge wa Gitesi, ahangaha ni mu karere ka Karongi, ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 9 Kanama 2026. Amakuru atangwa n'inzego z'ibanze avuga ko impanuka yabaye ahagana mu masaha ya saa 5:30 z'ijoro, ubwo umushoferi yari amaze kugira ibitotsi byinshi, bishobora kuba ari nabyo n'ubundi byatewe n'umunaniro kugira ngo n'ubundi bakore iyi mpanuka. Iyi modoka kandi barimo ngo yarenze umuhanda igwa ku ntera ya metero hafi 20 uvuye ku muhanda. Ngira ngo mu by'ukuri uri kubona ukuntu yibaranguye nyine, ntago abantu babura kuhasiga ubuzima. Ngira ngo namwe muri kugenda mubibona kuri amwe mu mafoto ari kuri screen zanyu. Mu by'ukuri ni impanuka yari iteye ubwoba. So rero twihanganishije imiryango yose yaburiye ababo muri iyi mpanuka. Mu by'ukuri biba bigoye kwakira ko wawe yagiye, ariko kandi nta kundi, byose bijya bitubaho, ariko kandi nta nicyo dufite cyo kubikoraho, biba bigomba gusohora. So rero byari ibyo dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere, ariko kandi by'umwihariko nkomeje gushimira abantu mukomeje kugenda mutwereka urukundo rudasanzwe, mukadukandira kuri subscribe, abasharinga ibiganiro byacu, abatera commentaire, abarayikinga video. Ni byiza cyane, mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi, makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. So rero nge mwundire mbashimire kandi mbivurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Hasta la vista, bye bye.